Dr. Hansen Kichukula ni mwatatiko ya kangundo ni wenda yumbe bungeni akati kukunikila na wethiano ilungu ila siendeni wa motalatala wa kinando wa mwaka wa 2023 na kubeta maundu alama biniye mwenende Kituku awatakana baibata ayumbe makabiti mwendi mombe na kubini ya mwenende ni kwithwa ngalama mekalile yambatite muno ba Kenya ingini wenda atongoi make udeti kunenga ndai yabate kunena leto sia kwa ya kimena inenga nengelekanya nsio ya mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ulokwasia ethito na ndai yakwe atongoi Boniface Ansendike tukowetakana kuvika mwenende va Kenya novinyekete muno na vaivata yumbe maketekela mwenende kwenda novinyi wa mundu latala wa kinandu na mailo vitokithe mondo lamata uvinyi ya mwenende kwithu ingi mena thina munene va Kenya. Finance bill ila yende na kodebate wa katika mbunge andu maitu nitwesekana uwo wiomwe munene vyo wa mbunge ni kuziania na finance bill yaetwa makathuima sindula nthuku makaumia ila nzeo makatungia magege ingi nzeo na kunienda kwa siata ayumbe maikatate hata kidogo matume twetewe finance bill kuumesya mwenende twikatete kila mundu kabatu ezio kuna yes twende na kuumetwe ya maisha yulu muno mundu ezo ko twa ilikuwa ikaenda ikarudi yume na ebuso hiyo romanu beye mbunge mbaye mozo ya finance bill ndi umesya mwenende na mondero elo makunanza menukete tene kwa chetete enda tongo ikuthimande tulame na katikati wa enende lame kunema leveo toni wa mukatha mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka otoje kutongo esendino ya Kenya nitwonie ateti maingi mena uneni utemusie uneni utona utumande yitwelika katika thina twabige bindani ya kula kunienda ukulia ateti yondema ngalika usiele alame serikali alame katika opposition tumanekana we mutongo indwa ile mwanuwe unena sindu itona kwete thina kana kithoko ndini tu ya Kenya alama mbio kuna ziazio kabila tuyaze satani asindwe yundolota ya Kenya neminie kwanya kana usumbi wa Kenya uendekana ume kugwitu kamba kwa mwana witu Stephen Kalonzo Musyoka mutongo iwe na otweka wa miaka mingi weze na ndimbinge ututazembwe na skando nemwe ya corruption na nundu na ogetuko ni iliotau yune lazima mwaka wa 2027 tusakwe atongo ya seo mate olusani mate corruption mese kwenda kutethia mwenende ula wabande kawaida ni kumana na kiva la wenda enende na makuendea no dhui matongo ya laelu kuimbanisa usakwani weteletwe vatai kusakwa tongo imakwikia mwenende thinani kana kumutia te mutethe ku na tuita viando kanana sana enende alama kawaida tumane saa ingi ateti ayamwe mometha mena mbesa na misime na kuyandi sianza na jumu amena kenu kitona kweteka onu mezeka wambia mumeuluka maendeetu tuweva ku enende tukate kwetekela mutu yoyote ogatu choche aitura byange wasia siasa kabila no jaga tuzo bwana tukitana kila kibo twimbo tuyenda tunube atongo ya seo ala matona kutethia andu maitu nitwesekana mavinda maingi tukaize usakwana twasakwana twiza kuandu nundu wambezela matunenga na toyolwa kana mundu sumbezela watunenga mbinge silona muinenga neno ngina alikavaya enda katunga mbeza siake kumakangundo kaundine masakunye ni tobu ni mutesia